semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak menu yang agak tak ramai yang tahu, iaitu sayur capcay ya. Ini bahan-bahannya adalah amat ringkas dan bahan-bahan kering ni, kita pakai bahan kering tapi kena direndam dengan air panas dulu lah. Di antaranya kita guna 1 genggam udang kering, rendam dengan air panas selama setengah jam. Lepas tu sayur pucuk dalam dua keping ya. Patah-patahkan dulu, kemudian rendam dengan air panas selama setengah jam. Dan ada lagi bahan lain tu yang perlu direndam ialah cendawan shiitake. Kita rendam bagi panas dengan air panas sehingga kembang selama setengah jam, dan potong-potong biji lah. Dan air rendaman tu jangan buang lah, jadi nanti kita nak pakai lah. Okey, seterusnya boleh mula kita menumis bawang putih lah dalam 4 ulas macam tu, cincang halus, dan tumis hingga warna kekuningan. Kemudian masukkan udang kering, tumis sebentar hingga warna keperangan. Masukkan sayur pucuk, kemudian masukkan cendawan shiitake. Cendawan saja, yang ayaknya nanti kita masukkan ayak rendaman juga. Dan jangan lupa masukkan tauco, 1 sudu besar tauco, sedikit kicap, sedikit perasa, ya, dan sos tiram ya. Sos tiram 1 sudu besar. Kacau hingga dia akan kering lah, kering sedikit ayak lah. Dan last sekali masukkan gobes lah. Gobes tu kita potong agak sedang-sedang lah. Dan masukkan sohun. Ni memang kita kacau sekali lah sampai dia kering ya. Masakan ni agak simple lah tapi sedap ya. Kita masukkan irisan cili hijau merah juga ya. Dan siap, boleh dihidangkan.